Pozdravljam drage trudnice, one koje ćete tek biti. Nalazimo se u klubu trudnicama, prostorijama kluba trudnica Beba Eva u Splitu na adresi Karamanova 1. Znači, sve ste dobro došle ovdje osobno. Mi dolazimo u kući ako morate čuvati trudnoću. Osim toga imamo i online tečajeve, tako na svaki mogući način. Tu smo da vam pomognemo da taj porod prođe divno, bez bolova, sa trudovima, jer se trudovi zovu trudovi, zato što se maternica trudi da malo bebo krene pusti i tako da preko uradaka i naših video uradaka možete dosta toga naučiti, ali tu smo spremni i uživo i online da vam budemo pri ruci. Znači, nalazimo se u ovom klubu trudnica Beba Eva koji je jako zanimljiv već od samog početka. Ova slika, imam ovdje sliku na zidu koja sama po sebi jako mnogo priča, jer ovo je jedan divan umjetnik koji je donio ideju iz srce, pa nam je odmah na početak 2000. godine stavio ovu sliku koja jako puno poruka ima, ispod kojih je bilo preko 5.500 do 6.000 žena, gdje se rodilo preko 25-30 djeca, ne vodim baš evidenciju o toj djeci, ali se vidimo, niti jedno dijete nije bolesno, niti jedna naša trudnica nije bolesna, sve naše 100% doje, tako da s punim srcem preporučamo u ime vaših beba da bude vaš porod rođenje bez nasilja. Jer ovdje je jedna divna skripta koju možete naći na našoj web stranici www.beba-eva.hr. Znači imate skriptu koja će vam pokazati kako ta mala bebica prolazi kroz porod, koliko je zapravo njoj teško i koliko je naša dužnost da joj pomognemo da dođe na ovaj svijet sa jednom maksimalnom dobrodošlicom i sa što manje boli. Bol u porodu je nepotrebna i za bebu i za majku. Tako da ovdje nam je cilj da vas naučimo da vi morate preuzeti brigu o sebi. Nemojte samo trudnoću pustiti da se trudnoća vodi. Trudnoću vašu vodi vaše tijelo. Vaše tijelo savršeno zna sve što vama treba i preko nas ćete naučiti šta vama vaše tijelo kaže. Znači, čitavu trudnoću prolazi vaše tijelo. Pripremite porod da ga odradi vaše tijelo, ne drugi, jer porod odrađujete vi. U porodu ne treba niko ništa da radi, ne bi smio niko ništa da radi, jer postoje 3 znaka koja ćete kroz naše video uratke čuti, koja ste već na prijašnjim video uradcima čuli. Postoje 3 znaka koji ukazuju na vrijeme da taj porod neće dobro ići. I onda dok je majka u dobrom stanju i dok je mala beba u dobrom stanju, treba napraviti carski rez, prije toga ona nauči kod nas dojenje i onda se doji tako da nikakvih posljedica nema. Tako da u porodu je besmisleno spašavanje djeteta i majke, to je besmisleno apsolutno. Rođenje mora biti bez nasilja. Morate slušati, drage moje trudnice, svoje tijelo, nova najbolje priče govori. Vi kod nas naučite priču o vašem tijelu, jer sve je slično, a ništa nije isto. Tako vas mi upoznajemo da vi upoznate sebe, jer onaj trenutak kad beba bude spremna da iziđe van, kad je vaše tijelo spremno da pusti tu bebu van, tada ste vi u savršenom zdravlju. Vi i vaša beba ste sinhronizirani nebeskim načinom, nebeskim. Grijeh je u to dirati, grijeh. Znači morate se pustiti, opustiti, prepoznati šta tijelo od vas traži. Znači imate samo u prvom porođenom dobu pravilno disati u trudu, u drugom kad beba izlazi 5 minuta imate malo tiskati i problema nema u pravom porodu. Ovaj drugi porod koji ima sva 3 signala, trebate, kad počne porod, kada prvi signal, treba napraviti carski rez, tada beba je dobro, majka je dobro, bebu će podojiti, ne treba reanimacija, ne treba oživljavanje, ne treba na neonatologiju da se ide i sve ovo što se danas radi bez potrebe, tako da vi, drage mamice, preko naših video uradaka morate uzeti stvar u svoje ruke.
Nemojte se opustiti što vam se kaže da tako mora biti. Pa pretraga jedna, pretraga druga, pa amnioskopije, pa prije termina, pa na terminu u rodilište zdravo idete, pa nevjerovatne se danas stvari rade koje uznemiruju vašu psihu, a čim se vaša psiha uznemiri, dolaze kemijski procesi u organizmu koji su negativni i tada nastupa vaše tijelo, ne može raditi dobro. Ometate, mislimo ometaju, ometa fizičku stranu tijela, vaša misao. Porod je normalan, prirodan proces, vi ste trudne i vi morate roditi, niko drugi ne može roditi umjesto vas i ne treba da rađa. Sa strane može biti samo jedna osoba, tek toliko, da eto budete sigurna malo u nešto u što uopće ne treba biti siguran, jer vaše tijelo to tako sigurno radi da je to, trebate mu se diviti. Od prvog trenutka začeća do poroda morate se diviti svome tijelu, a kad beba izađe van, divljenje tada prelazi u nebo. U nebo. Ova beba Eva, kad smo dobili od grada prostorije, trebalo da se urede, tako da smo uređivali ovaj prostor dugo i pripremali smo jako dugo materijale za sam rad. Trebalo je spužve za vježbalište, trebalo je kartone, svašta trebalo napraviti. Puno toga trebalo da se napravi i marketinški i fizički. Imali smo jako puno akcija, tako da eto ja sam digla hipotekarni kredit, potrošila sam za to uređenje, za sve što je trebalo 20.000 eura tada, 15 godina vratila sa 9,5% kamata, 47.000 eura, nije mi žao ni jedne marke, ni jednog eura, jer danas kad se sretnemo te divne naše majke koje su preuzele stvar u svoje ruke, jer ovdje u bebi ništa ne učite osim onoga što je kod vas i čemu se trebate diviti. Vi se morate sebi diviti. Ne zovete se za ludu da ste u blaženom stanju, jer trudnica je u blaženom stanju. Zašto se zovete trudnice? Jer se vaše tijelo trudi da napravi novo biće, ono se trudi, ono se umara. Zato se trudnice moraju odmarati, trudnoću ne bi se smjelo raditi. Vaš suprug bi trebao, kao naš prvi tata Nino, da zna da mora da vam sve želje ispunjava. Tako da se ovdje negdje 3 godine, mi smo se osnovali 2000. godine, grupa mojih istomišljenica, smo osnovali klub trudnica sa ciljem da sve podržimo ono što je najbolje, a najbolje je trudnoća, najbolje je porod, najbolje je to stanje koje može da postoji, da imamo našu djecu, da naša djeca dobivaju djecu i da to sve bude savršeno, dobro i zdravo. Na tom putu smo od prvog trenutka, sve moje istomišljenice i ja do dana današnjega, tako da porod negdje u 80% situacija može da se i doma obavi sam. Pusti se tijelo da radi, sve tijelo kaže, vi samo pratite što tijelo kaže, a ovih 20% mora otići u rodilište, su to ta 3 signala koji ukazuju da neće porod biti dobar, ni za majku, ni za dijete. Znači, treba zaboraviti i dripove, treba zaboraviti vakume, treba zaboraviti ležeće stanje, kateter u mokrašnji mjehur, klistire, sve to treba da se izbaci, jer to ništa ne treba. Jer vaše tijelo samo to sve odradi u prvom porođenom dobu savršeno. Drage trudnice, uzmite stvar u svoje ruke. Ne dozvolite da manipuliraju sa vama ljudi koji rade na tom polju. Ne kažem ja da su to loši ljudi, ali nemaju znanja fiziološkog. Ja vas učim o normalnom fiziološkom stanju vašeg tijela koje to sve radi do savršenstva. Danas zdravstveni radnici su okupirani patologijom, bolešćinama. Oni vide bolest gore, bolest dole i tako dalje, tako da htjeli, ne htjeli, oni su opsjednuti s time, pa podsvjesno bacaju na vas i vi prihvaćate da je ta trudnoća jedna vrsta bolesti i taj porod trebalo bi da završi na jedan operativan način, jer evo danas na terminu se trudnice bez ikakvog razloga stavljaju u rodilište, znači a potpuno zdrave su u rodilištu, pojavlja se sindrom visokoga tlaka, stoje tamo, ne znaju zašto stoje, tako da je to toliko besmisleno, a osim toga gubi se veliki novac
u fondovima zdravstva, što nije zanemarivo. Znači, 2003. godine, nakon objavljivanja i televizija je bila televizija, novine, svi su pisali, otvorio se klub trudnica, Beba Eva, došli su i bilo je jedno predivno otvaranje. Veselili smo se oduševljenju ljudi, oduševljenju novinara, snimatelja, svi su bili presretni, čak ginekolozi su kazali napokon nešto pametno da se otvorilo, da se olakša. Privatni ginekolozi s kojima smo kontaktirali, rekli su da ova Beba Eva ima budućnost i ima budućnost, ima prošlost, sadašnjost, a ima i budućnost, jer ćete vi sve preuzeti stvar u svoje ruke, znači morate slušati sebe, svoje tijelo. Mi vas učimo i osobno i preko video uradak, slušajte svoje tijelo, ono najbolje pokazuje šta treba da radite, a zapravo ne trebate ništa da radite vi, jer tijelo se samo zna. Kako zna? To su naše tajne koje mi to ne znamo, to je pitanje već viših nivoa koji rade kod nas, tako da ovaj dio što vas mi učimo, to su ovaj niži nivoji koji su nama dostupni, gdje se ne smije dozvoliti da određeni ljudi nešto iz dobrih namjera rade krivo. Niko ne želi vama loše, ali rad kao rad u porodu je kriv, jer u porodu ne treba niko ništa da radi. Čak ni vi, drage trudnice, imate samo znati šta se zbiva, veseli se trenutku poroda, u porodu pravilno disat kad je vrijeme tiskat i ništa drugo. Znači, 2003. godine bilo je jako veselo u ovom kvartu. Čitav kvart je bio na nogama dok smo radili. Čak smo dobijali pohvale od stanara da smo jako vrijedni, da to rušimo, nosimo, gradimo, radimo, piturajemo. Sve što smo radili, bilo je sve divno, kroz pjesmu, kroz zabavu. Bilo baš jedno okruženje savršeno, što i dan danas je ostalo, nijedan trenutak se nije to promijenilo. Samo želimo da vas, trudnice, promijenimo, da vi preuzmete stvar u svoje ruke, o sebi, o svojoj bebi, jer ne smije niko da vam naudi, čak i dobronamjerno, ni slučajno. Slušajte svoje tijelo. Znači, u prvoj grupi, bilo ovdje u našim prostorijama, nikad nismo htjeli više od pet osoba da bude sa svojim supruzima, jer je to rad sa malom grupom koji daje najbolje rezultate, jer je jako bitno da se upoznamo, da znamo način život naših trudnica, način života, onaj dio što povezuje trudnoću kroz taj dio, da možemo djelovati zajedno, da budemo zajedno, svi zajedno, na jednom divnom putovanju za doček te male bebice, koja mora da se dočeka sa psihijatri smatraju da mora zapis prvi u glavi maloj bebi da bude dobrodošlica, da je dobro došla na ovaj svijet. To stane zapisano i to kroz život ide debelim, velikim koracima za dobro svih nas. Znači, takve osobe nisu sklone ni ratovima, ni ničemu. Znači, od 2000. godine kako smo pripremali, jer je priprema jako važno da sve skupa, došla je 2003. godina i došla je prva grupa trudnica. Među njima je bio i prvi tata koji se zvao Nino. Simpatičan, veliki, malo jaki muškarac. Blizu njega njegova Klaudica, lijepa, crne kose, nježna, krasna ženica. Jedan odnos muškarca, zaštitnika i ženice koja stoji tu i koja je njemu stimulans, ali on je zaštitnik, on je taj koji će voditi taj brak, tu ženu, to sve zajedno uz nju. Znači, ona nije tu bila dominantna toliko koliko je njega stavila da bude dominantan i koliko se on postavio kao padres familijas, da dolazi njegova beba. To je njegova izabranica srca, to je osoba s kojom će stariti, to je osoba koju on mora sve pružiti i bio je tako divan, toliko je bio jak muškarac, pravi muškarac koji je nas kroz tu čitavu svoju fizionomiju gdje je bio jak, siguran, stabilan, bio je strašno duhovit, vedar i vesel, on je i zabavljao sve druge trudnice, tako da su kasnije na sam tečaj čitavo 2 tjedna neprekidan dolazio on sa svom Klaudijom, ali potaknuti Ninom, kasnije kad smo ta prva grupa imali zabavu, svi očevi su došli,
sa svojim suprugama, tu imali smo intervju, imamo i taj video na YouTube-u, naše prve polaznice gdje se vide njihove izjave, tako da taj naš tata Nino, kad je shvatio da porod može da bude krasan, da porod može da bude bezbolan, kad je on treba to shvatiti da je to jednostavno tako i nikako drugačije. Sve ovo što se dešava već godinama, čak 3 decenije, to su bolovi izazvani dripovima, to je sve umjetno izazvano. O prirodi, prirodu treba pustiti u bilo kojem trenutku, pa u tom trenutku poroda i trudnoće, tako da je njega ponukalo to predavanje, da on mora stvar uzeti u svoje ruke, on mora biti u svoju ženu u tim trenucima, on mora da vidi tu svoju bebicu kad se rodi, on mora da je zagrli, da ih poljubi obe dvi u tom trenutku, tako da je bio strašno ljut. Borio se protiv toga zašto se u splitskom rodilištu ne može biti prisutan porodu, nego ja moram 4 dana čekati da bi vidio svoje dijete. To nije normalno. Mene je otac, mama me, sam je kazao da je mama rodila u Njemačkoj, kad su radili mama i tata tamo, i tada prije puno godina, on je kad je bio ovdje imao 30 godina, znači prije 30 godina u Njemačkoj bilo je najnormalnije da je otac bio prisutan kad se on rodija. Znači, prvi doticaj njegovog oca s njime kad se rodija, to su sve zapise u glavi tek rođenog djeteta, što evo sad ne bi ni to izbacila, da je taj prvi zapis njegovog oca koji je bio uz njegovu majku ostao zapisano njemu u glavi, da je on sada, te 2003. godine, nastupio tu uz svoju ženu bez imalo srama. Dapače, bio je toliko ponosan, bio je toliko sretan da on to zna. On je bio sretniji, mogu kazati, od njegove Klaudije, a ona se jednostavno na ženski, onaj divan, nježan način njemu prepustila. Ove druge su trudnice bile vedre vesele, čak su se one osjećale zaštićeno sa tatom Ninom, koji je toliko borio se protiv toga da on neće biti prisutan, da to nije prirodno, nije normalno, da je ponukalo nas ovdje u klubu da pokrenemo inicijativu da otac bude prisutan u splitskom rodilištu. I mi smo 2003. godine pokrenuli inicijativu, projekt koji se zvao Di si bija kad je grmilo. Tako da smo imali jako puno punkteva na rivi, imamo sliku iz novina gdje se potpisuje Blanka Vlašić, evo sad čujemo da je trudna, vrlo rado ćemo joj pokazati da ona može posebno predivno roditi, jer ona je svjetska rekorderka, ona mora da dobije jedno predivno dijete, jednu predivnu osobu, jer ne smije to dozvoliti sebi. Draga Branka, dobro nam došla, na svaki način na koji hoćeš. Tako da imamo i nju potpisano i sve skupa, to je trajalo 4 mjeseca i skupili smo preko 50.000 potpisa. Bili smo na svim punktama, na rivu, na pjacu, bili smo na punkteve mezeta, trgovačke centre i završili smo naš projekt, je završen u Solinu ispred crkve, gdje je među našim završnim trudnicama koje su bile kod nas i muževi, bila i vlasnica Hespo madraca, tako da evo pozdravimo nju, ona je priznata, poznata, došla je ovdje, ostala je trudna, među prvima je ona došla, tako da je ona podržala taj naš Di si bija kad je grmilo i na našoj završnoj priredbi u Solinu, ona je bila tu sa nama, imamo slike njezine, sve imamo to spremljeno. Znači, naša završna akcija je bila ispred crkve u Solinu, gdje smo imali baš svečano i obilježili su i novine, obilježili smo mi, tako da je akcija apsolutno uspjela, otvorena su vrata rodilišta, danas to izgleda najnormalnije, ali eto, krenilo je od našeg tate Nina, koji je bio tako ljut da je pokrenuo akciju Di si bija kad je grmilo. I danas ti očevi su u velikom broju prisutni tim porodima i mislim da treba ih šta više naučiti prirodnom porodu,
a ne ovim porodima u kojima ima krvi, ima svega, pa pada u nesvist i jako bude loše. Tako da naša ova akcija je apsolutno uspjela i danas još uvijek postojimo tu sa dobrim namjerama, jer sve naše mame su zdrave, sve su naše mame prirodno rodile, sve su naše mame, ako je trebalo carski rez, napravilo se na vrijeme, sve su naše mame dojile, sve naše mame imaju predivnu tu djecu koja više nisu djeca, to su momci, cure sa posebnim sposobnostima vrhunske inteligencije na kojima počiva naša dobra budućnost. Tek toliko, pozdrav!